Wero Wikendi. Ni tariki ya muthia ya mweri George wa 11 mwaka ni jwa 2025 na inguku gwatogeni kirinteto chietu cheru the mwendene ya Wero Wikendi aria kinyani ntukuire wethera weterete muno kumenya ni mbio yongwa Martin Gichunge ndula kethwa kiariria akiri Gichungi gya siasa na kaoma na ibanganitie ni kendaga kuretera mubango jo nyuma ya nteto chietu amona nteto iria nkureterete ni Yaria tukudhurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Moche manyo jwa ukaria gwikwa ntere chegembe kenda guchwa ntaira chia gukandana na maitha. Arethi kumatigania kuonania muthuro jwao kumania na wamba bwandithia bura bwonekete guchokera ntere yu. Weru FM na TV kuriongera kanisa ya MCK michogo mone kirindiunga yao ya kanisa o mweri. Na kirige chunki gya siasa ogoro bwana arwa tugatega na ndene bionaniria bya siasa tokeringithania na mpumi cha ithurano binini bithiru. Mona niretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinyana nteto chietu chirambiria thaiji. Rais William Ruto ni akinyite ntere chia milimani kanisene ya AIC kiri Mambura Jamaromba mushine munene jwa Nairobi kagitene okau uria nawe ni munini uria wari munini wawe ni Rigathi Gachagua na atirimanite na mugeni atekwirigirite aria gukinyite ndene ya kanisa ya PCA Kariobangi kiri Mambura ja guchonkia katho za muchindi wa giti kia MCA nteriu. Akiaria ari kanisene mwentere cha milimani Nairobi, Rais William Ruto naonekete gwetana mbere gukungwira baraba chindire kiri ithurano binini. I want to thank God that this week we had elections of leaders in different categories. We want to thank God that that exercise is concluded. We have additional leaders who are coming to join us, those of us who are privileged to be in leadership. Please pray for those who have been elected. Pray for those of us who are serving. Akiuga arina wirigiro bwa Kenya ya rojo kwethirwa yagerete kinyankuruki. I want to encourage all of us to see the future of our country. I have great confidence in the future of Kenya. I have seen what God can do. 3 years ago, we were struggling with the economy, we were struggling with education. Our health system was not quite together. Our economy was not doing very well. But God has healed our economy. He has changed things for us. Kagitene okau akiaria ari kanisene Rigathi Gachagua ne ugete kiama kia DCP gitarungamite mto ndene ya Mbeere North. Na msijali maneno ya Mbeere. DCP haikuwa na candidate Mbeere. DCP ilikuwa na candidate Kariobangi North tukashinda. Narok Town tukashinda. Kiza East tukashinda. Purko tukashindwa kidogo na Magarini. Chama ambaye ni ya mwezi 7 imechukua viti 3 out of 5. Nimeona maanalyst ya magazeti wakifanya mambo mingi, hawaongei mambo ya ushindi ya Nairobi, hawaongei mambo ya Narok, hawaongei mambo ya Kisa, wanaongea mambo ya Mbeere. Mbeere mimi nilienda kusaidia DP na wakashinda, wakaibiwa na ni sawa. Lakini sisi we focus on our party, the DCP. Akiongera Akenya batilazimithwa kugwata mbaru Rais William Ruto. Tumefika pahali katika Jamhuri ya Kenya ambayo William Ruto anataka kulazimisha sisi kuunga yeye mkono kwa nguvu.
ametuma wahuni na polisi ati wapige watu wa Kariobangi North kwa sababu hawakuchagua mtu ya UDA. Hakuna shida. What I can tell you, William Ruto, let me give you free advice. You are radicalizing the Kikuyu nation. And that is exactly the mistake Mukoloni alifanya. Njaa ya wero ne kinyete kanisene ya MCK Michogomone kirwa na rindene ya gisigo bunge kya Bore kiri mamburaja maromba ne kiri ndiunga iria wero ithithagia omweri bakigwatanaira na Kristo ne kenda kuthathaia bare amwe ne bagwatanirite kinya na kambuni ya mutu ya Lea kenda kinya kumenyithia Kristo kukonie wega na kinya nkanya ya mutu jo gakimutegi ne agukari mambure za kanisa na ne agutwa chikinya. Imwago munene rotindete kanisani ya MCK Michogomone aragukuri na kiuthorano gya saketi anarikire kiatho gya uchokia nkatho cha kuinga mwanka kiatho kirage kuimbiritwe TV ra nene kathetuni kamero na Kenya yonthe ya wero TV arashirika bonete kanyaga kuona ndiki bande ntoba wero na metho nende botara mubango yokukia Monday na Tuesday na mubango yora kure arani kibanteto tukarande tukonje matano rukire to abale zora mantu yare kire mantu ngibeti na mbere lakini siasa iri na mbere nakabulwa muno nyonto atugochio nya kwathikira mwathani nyonto mandiko jaria za James yoito wa Jakubu ijaugaga tugakwithwa tukiathikira mwathani twebere koma batu turani kibanteto utirutere twendera tutire hawe muntu batu turitante torachiatetia ikari so muntu ro kuitu kwa twareti orongo na areti mantu yawe na yakaibekana kire antu batu turitambisa ira wawe mwa uwire nagia gukenera buruero etiko yete yonke ndi bakumagaretwe mutu wale premium urankuma yayo thieta na mbere gutamba nene agamero na wonto mwanya ya burawe na mureo. Watu manufacturers were the popular #1 flour brand in Kenya, Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Home Baking Flour. Naro twe nari MCK tuga twe Kenya yonthe na hata hapa Meru utatupata kwa duka zote, supermarket zote karibu na nyumba yako. Kwa ukakaranyo ambao tena Lea Premium, utena Lea Premium Maize Flour, utena Lea Premium Home Baking Flour. Iradai ina hofa Kenya mzima ande anakinya kurukira Afrika still kwena hofa nkurukia tongoria bagi siasa nkinyabo bakurikanzani eno arabathukite kanyaga kakumeneria mubungi wa Bore mugambire ndikirino ntoba kumeneria ndikibande to na mono TV ya wero muntu wetu mheshimiwa Ndikiri mugambi tumurwithania ona bura buthu ikoruma na beto abeta bandits abeta tax nona bura buthu ikobeta ntoboderi ankwera Ndikiri ubwo oderi no tuko to oderi barabara mire kodira so next time mukaruma na kaire tukambira kwaku aro karage dina India utiji ndiko gwetania kwa benya utiko mete manto a India utiji nya minje idi utiji nya kamera idi na ndo koro bigo gwete wero TV tigana nabo no tuntu kwe kunejete yo tonga India ameina to ye to tuko adugo wo wa yo to super uga imantu jaire yajo tumelewa kioke abio cha jamii kio cha jamii Dua kwa ngora bangeti mono baba wiba kukure wero TV oro ka ro wero na go ya tumbuke no do tendo go na mboro de kwekira manduja mega na ja mai magish go bunge kya Bore ripota ndeto cha wero nyo pambetaga ki uteki Nyuma ya kithurano kinini kiria kirario ntuku inkai nthiru na ndi miario nijukitie nithirite kiukia yeginya ya siasa bamwe ajanthi kurone na kinyankiama ya kurungamira ithurano nio IEBC ikiarirwa bonene Rigathi Gachagua amwe na kwamba kambe ntere cha Embu kenda kuringira ndebe uria wendaga atwika mubunge wa Mbeere North na chindirwe kukirikana akinya munini wa rais Kithure Kindiki kinyawe na
ikinyitie ntere oiu nikenda gwika ukaria uria thirikari yendagira. Rutere ruregani rukioneka guchindwa kirite biria bingi kiri kithurano kia ntuku iu ya Aramisi na bora Rais Ruto inya ya gweta na mbere na kumeneria rutere ruregani akiuga ni kionaniria kia ati guti kinya aregani bawe bari nayo gutinya bari nayo na kinya gutikio bakomba kuretera Kenya. Muthuri Muriuki na gichunki gia siasa. Nyuma ithurano binini kuthithika ndene ya Kenya na rutere rwa thirikari rungura mwaburia broad based government kuonekana rushindite rutere rugana thirikari na United Opposition kiritika thumba mono itebia ubunge na ndi wa mbere gwita rutere rwa United Opposition Miruki ni mutongerio mugongo Dr. William Samoei Ruto na wakiwa ukanyuma na baete mukana na kubera wananchi wa Kenya kutoka Magarini, kutoka kule Mbere, kutoka kule Banisa, kutoka kule Malava, kutoka bile Unguja, kutoka kule Kasipul, kutoka Baringo, pia wamewapatia ilani. Kama hawajui kusoma, waanze kusoma ile wananchi wanasema. Hawa majamaa niliwaambia mapema. Niliwaambia wacheni mambo madogo, wacheni ukabila, wacheni chuki, wacheni siasa ya fitina, wacheni siasa ya ubaguzi. Nilishawaambia na niliwaambia wasipowacha hiyo siasa ya ukabila watachelewa. Wamechelewa, hawajachelewa. Watakuja hapa na mambo yao, wataeleza mambo tatu. Watawaambia one term, Kasongo must go. Hiyo tu, hakuna kitu kingine watasema. Ama sindio? Sindio watakuja kusema? Mambo ngapi? Kasongo, one term must go. Hiyo tu. Sasa mimi nataka niwaulize. Wajairi alugabo kunainto kadhumba batinabio. Mnawajua? Wale wa chuki, wale wa fitina. Mnawajua? Ati agenda, ati mpango, ati maono, ati sera na akili. Salala. Wale jamaa wako na shida bwana. Ontubobo boke kwa tambaru ne motongero kia make ODM no Oburu Odinga. Pia ningependa kuwarudishia wale watu wetu wa UDA na vijana wetu wa ODM ambayo wametufanya kazi na tumefiaka. Hao watu walikuwa wanasema hatuwezi, ati hakuna broad base. Hakuna broad base vipi? Na broad base imefiaka na imenyakua viti vyote ya ubunge ambayo tulikuwa tuna contest. Indi nandi rutere rugani na thirikari baugite bo ithurano bibi bitirari na uma na bageta kotini kona ni ontububu. We will pursue every lawful and constitutional avenues to ensure that what happened in Malava does not become a blueprint for future elections. Kenya's democracy belongs to its people, and no amount of pressure or state power will change that. Violation of not just the laws governing elections, but the supreme law of the land, the Constitution. Why would the Constitution provide that voting shall be by secret ballot, and nobody wants to follow that? I'm not giving evidence because that will come in the appropriate forum. Yeah, we will be providing that evidence. Paduka thirikari nenyangirie mpesa nkabo na njira ungumania na kinya gutumira ikundi kwaragania ithurano bibi. To speak to the electoral process, which was fraught with serious malpractices that included shootings, killings, widespread violence, roaming armed goons escorted by police, and voter bribery. We condemn in the strongest terms possible these cowardly, undemocratic, and criminal activities that were perpetrated by people very well known to the authorities. Tumeona vifaru hapa kuja kupigana kutafuta kiti ya mbunge. 600 million has been spent kutafuta kiti
ya MP 600 million. In normal circumstances, au nimeomba kura, we spend Karemba hoteli wanatumia kama milioni 10 kutafuta kiti ya huko constituency. 600 million means 60 members of parliament. Ile pesa imetumika hapa mbele. Ya MCA ilikuwa inatafuta na chopa 6. Kiti ya MCA tukapiga hesabu tukasema ile pesa ilitumika katika ward yetu ya Nyasio. Kama rais angekuwa na huruma angelipia kila mtu pesa ya SHA wale wanakaa Nyasio mwaka mzima, lakini hiyo pesa ilitumiwa kupea wananchi ati ndio washinde kiti ya MCA. Kiribobo gitengwatano niweri abata kirigwitana mbere no mangalo rira wantam ruidurarura uma. There's nothing wrong with our country. The challenge we have now is because we have bad leaders. That's the challenge. And we will overcome this challenge. Keep hope alive. Let's keep together. Na tukae pamoja, tusigawanywe. Mtu asikwambie eti wewe ni Mbeere North, huyu ni nini sijui Nyamira. We are one people. Alafu tupangane, tuone kuhakikisha kwamba hii one term sio kusema. It's executed and it actually becomes a reality. But let them be informed that Kenya is not Tanzania. No, just 3 of us, Honorable Malala, myself and the Honorable Senator here. We've given a government a run of its money. So come 2027, I'm telling you, Western is not going to be available for this kind of games. Akiribara na baba kuwata thirikari mbaru jojo ni Mwanjiro. Kwa sababu sisi kama wana ODM na broad-based wana UDA tukiungana pamoja, we are unstoppable. Na mimi nashukuru sana wale wote ambao wamechangia ushindi wa Mheshimiwa David Ndakwa. Ushindi wa Ndakwa uliunganisha the entire Western region. Ruto 2022, 2027 atakuwa rais. Musalia is on board, Wetangula yuko on board. Na Ndakwa ameingia on board. Wale ambao kwamba wenye nye nyingi, tutaambia nyinyi mko na mdomo, sisi tuko na watu. Tupateni ground. Nye fimbo. Asante. Amona bobo ngwatano ya makanisa mbagwete ithurano bibi bitirari bya uma nonto baungumania. The chaos we are witnessed is worrying. Abigail, of the turmoil we are likely to plunge into in 2027 when the stakes will be higher. Sisi kama kanisa ndio maana tumekuja ili kuweza kulaani vikali yale matendo ambayo tuliona ambayo sio mazuri katika zile elections kwenye eneo za bunge ambazo kumekuwa na malpractice. Bojairi barena barabara gwati kana bakagwatana maite jonde jegi ithurano nkia maithurano miankani ya IBC yombe kubainga kuthurwa. Tumeona kwamba wanapewa zile inaitwa fines. Tungependa IBC iende zaidi, iweze kubaa hawa watu wasiwahi kuwa wabunge ama wasiwahi kuwa in any elective position. Ajana nipa gweterwa ni kurani mukondo jwiku rutera rugani na thirikari rukajukia kana kaba kakira na gwetera ithurano binene pia mwaka wa 2027 konania katharika o kaire. Muthure Murioki, World TV, kichungi kia siasa. Narwa musafara jwa Green Life ni jo kinyete ntere Chamero na Tharaka Nithi na aria kariba kera nguru kimagutuni kega nguru pole pole na kinyachogoria bariongeri ni ageni baba baria bagwatanirite na nja ya Weru TV na FM akarine bombite kwa mukira mataro na kinyamoritani ukonie urimi bwa bata kinyandawa iria babatere gutumira urimine bwao nekenda bona matunda zari na umithio. Morgan Mweti na Rugonoro. Ntuku ya naro musafara jwa Green Life bagotanite na Weru TV na Weru FM ijo kinyete ntere chechogoria keria magutuni pole pole na ntere inge cha kaunti ya Tharaka Nithi. Ntere iji arimi bakawaiba gukarina biuria nkabo arabonete machokyo kumakire Green Life. Mbekirete fertilizer kekiwa gyakwa na ngagikira kiu ngikirite na ikagundi na to nindi ma grade 1
itaza gutwika no tunde menyeraza na kamenyera weguru no tubakuerera na ndi kanda igwa bokiaria na murimi wa kaoa ndi murimi leu ri kaoa gakwa kenda kagunda ngara karaka ngakathithia atia ndio ria atiri ni onto kaoa gakwa kagunda kanjiragia gwitika ndi kiuria giakwa ndoria atiri ndawele ayumba kodiria ndigiri kuma ndi igitagia ri iriku billionaire asante sana ni ndoria atiri no tareu kakajiere wega nkena uria ndawa no iriku kawira neo nikenda mpende witegete kende ravera toto kathima music 20 yake gikibwirigia kia 20 liters ndio kimera giake ugatua kikugia green kabisa na kimera kira green ndio kimera kwambia kubwa ni kubwa sawa kama ya kurea yero karumia fertilizer na ndego kadhumu watu akimera giake green gikomea ukuje roe bwega na kurebwa sawa mea bibi ni bia kimera lavender toto na lavender toto thima music yake 20 kibwa 20 liters na tika wake nyampembe cheto na mengo yeto chio dato thima mbio 20 mils 20 liters ya roji Nkuruki Green Life bari na ntaira ingi nkabo kiri kuongera murimi gikeno twina ndawa o wetwa benzoron no thimata rate of 5 mils per 20 liters na kegunyo gyaku ketholi kanite na keburuburu na mpempe yaku igakura kabisa iro kigunyo gya mpempe yake iro igunyo bionde muri gajunde jo katapila na mantu mau maketho mesa sawa we ukothi mugundani jo aku ukethera mboco jiaku kai kungonta ndio kai kurungura no ntobwali wa kuingia twina ndawa itagwo optimizer ni muthemba jwa biostimulant na wamelinga mugundani jo aku mboco yaku kana mpempe yaku ikaomba kuumiria murugutira jo ntuko 21 mwanka mbura yule kana mwanka kimera gyaku kirore atia mwanka kimera gyaku gikole Morgan Muti Weru TV Tharakanithi Ni kuma kiri rugono runi otukuona kanya ga kunogoka endi tugicokera tugakuonia uria mpithukiro cia maitha chithirito chigita barikia mono ntere cha igembe mwanka gwatigira neba kugita muchemanyo nikenda guchwa ntaira chia kuthiria thina chia wamba bwandithia amona kinya akari kuma ntere chia tigania kwithirwa bakiaririria untubo na muthuro jo munene Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Huyu ni Brayo. Hii Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV value for only 599 Kenya shillings. Bendito Santos Hospital ni chibitari njero irere mero mutindwa araba kureterete utungata bothongi na wendo bobwingi
aja Bendito Santos twina motungata jonda jaroko bataraja outpatient, inpatient, theater, maternity, ataalamu mwanya tabo specialist nikenda gutigera guti utungata kaga wejaja itukujokia SHA na insurance nyingi. Bendito Santos Hospital tore mogutano gwankana na banki ya cooperative na shibitare nene ere mwendanto barabara ya Riverland gwitekethaku na twankene na nyomba injero shi affordable housing turungira na arua no gakenero tungata bwetu bwena mwanya nonto bwanteto nkorokiringa thimo namba 0712 480 008 waranirie na Joe. Bendito Santos Hospital, your health, our priority. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa super tu, kwa afya bora ya jamii ungapoa ni lea tu. Guys, was any wait? Bei ya lea premium, si complicated. Kupika lea premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult. Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugera iria riaku irethro rina green. Catapult gicembe kia muremi. Thongomia ceiling kuna gypsum studs na channels kuma kwa Rhino Mabati ithondeki na utaaramu boke na ndibo robotic AI na no igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja Kithoka kana Kitengela kana Kirogwea turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729 628 199 Rhino gypsum studs and channels bei nafuu bidhaa za kudumu. Ogo kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya unitenywa kweka mochama yuto matukangite ngacherewa. Mama, kwenywa chai babera mbwembe. Karibu. Neria ribire rugete China leo. Mama eria ongora ndukene. Auge eria teria. Eria mwarokwa. Eria ne lisha turugiro dai. Lisha? Odai. Ndabu. Kunda kalia ka. Naoni. Kinyago no kwenda? Niyogo. Ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongela kangi. Kuma naiba eria teria. Eria ne lisha. The Meru National Polytechnic, a national center of excellence in technical and vocational education and training, proudly invites you to the 6th graduation ceremony under the theme Celebrating Excellence in Skills to Transform Communities. Join us on 8th December 2025 from 9 a.m. as we honor our graduates, applaud innovation, and celebrate skills that are transforming communities and shaping the future. You can also watch the event live on our socials, YouTube at MNP TV and on Facebook at Meru National Polytechnic. The Meru National Polytechnic, technology for innovation and development. Ai, huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzaa wewe. Unga gani hii wauzia mtoto? Hey, nilegeshe hela yangu. Wadanganya mtoto ukisha mimi. Ni original. Original kitu gani?
Mwangaria. Hii si yenye upikwa inagauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si extra premium. Kweli, extra premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adeline Extra Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Nice na Nice Extra Premium. Jambo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end of year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733-570-530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Ngichokera na nteto nkuruki kaunti kamishina wa Meru Jacob Ouma na tongeria bangi bario bathirikari ya kaunti ya Meru ni bakinyite ntere chia bataro kiri muchemani jwa ukaria kenda kuchwa ntaira ya kukandana na wamba bwandithia. Pobwezete kinyanyuma ya ntokura gwana ndithia chao kuiwa ni maitha mutugo jo kuoneka guchokera ajandene ya kaunti ya Meru na kuringithia bonene ya rithi. Ouma nekirete kirore ati ni Ouma antu bathato ne batere utoro na njira ya kuragwa ni maitha bario mabisa baire ba NPR na kinyantu bangi bathato ne bagwatire ngurario. Marion Karugi ne akurikithia. Anene ba ukaria batongeretwe ni County Commissioner wa Meru Jacob Ouma ni bokinyite Rwanda rwa Mariara na Bataro wa dini ya Kangete Gembe Central musemanio nejwa kwariria mitaratara ya kurwana wamba bwandithia urabota barikite Rwanda ru aranjuma nthiru anto bathato baumbire utauturo nyuma ya kurathwa ni maitha ya Thamburu na Turkana na bangi bathato batiwa na ngurario na maitha ya yaretana ndethia, na imebidi sisi tukiwa vitengo vyote vya usalama na asasi zote za usalama vya dola katika Meru tumeweza kuwa na kikao cha kuweka mikakati maalum ya kuweza kudhibiti hali hii ya ghafla ya uvamizi wa majambazi wanaokuja kuiba mifugo na kuhakikisha ya kwamba mifugo ambao wamechukuliwa na wale hawajapatikana waweze kupatikana na kurudishwa. Tulikuwa na watu watatu ambao walipoteza maisha, wawili wakiwa ni NPR wawili na mchungaji mmoja, na majeruhi ni watatu
watatu ambao wote pia ni wananchi ambao walikuwa wanachunga ng'ombe zao. Tunao ng'ombe karibu 72 wa kwanza ambao waliibiwa ambao walirejeshwa wote. Ng'ombe 26 katika eneo la Buri na mbuzi 22 ambao waliibiwa. Hadi kufikia jana ng'ombe 23 walikuwa wamesharudishwa na mbuzi 20 walikuwa wamerudishwa. Tuko na ng'ombe ambao nao waliibwa katika maeneo haya na ambao walikuwa wameshikiwa Ngaremara. Kulikuwa na ng'ombe karibu 150. Hadi kufikia sasa ng'ombe 95 wamekwisha patikana na maafisa wangali katika doria kuhakikisha kwamba wale wanyama wanapatikana. Na tungewaomba wananchi pia, mambo ya watu kuongeza idadi ya ng'ombe. Ukiibiwa ng'ombe 10, sema ng'ombe waliochukuliwa ni 10. Sababu unaposema kwamba umeibiwa ng'ombe 300, sisi tunafuata mahali ng'ombe 300 wamepita, hatuoni ng'ombe 300. Kazi kidogo mnaitia dosari na inakuwa ngumu. Kuringana na mbica cia kamera ya drone iratwatite, maitha ya ni ya kuonekana Kirimene Mariara bakibangana cia kuithuka arithi kenda baaruka na ng'ombe iyi ntuku iu mbere ya batate mantame. Waziri wa barabara David Bario na urete arithi kuatanira na kurithia ng'ombe cio amwe kenda ciumba kuonokaria boboea. Kwenda kuria arithi betu thine mwero utuma ng'ombe cietu ciywa na ciura nonto murithi o muntu ariukia ng'ombe ciawe aikia antu awe ng'ombe 20 ng'ombe 50 ala ng'ombe yana araura kowe ndi inakuwa shinda askari betu karia ng'ombe icietu kethira tombo cieka antu amwe kinya tuketha twena like 2 or 3 or 4 places only ala tuzonete ng'ombe ikombo karika nonto thirikari itumba kuona askari ciokaria bokaria o ng'ombe a kituo na ikatuo kanini kana ng'ombe 20 peke yake ama 30. Nawe munini wa spika mbungeni Amiro Mwendali na uritie ndwangi cia usunku na siasa baraba umba kwithirwa baitonyeria siasa mantune ya ukaria. MC wa Kangeta Stephen Mbijewe na wakiwa kuringana na rwaria ro msemanio yu wamba bwa ng'ombe bwa kinyamuthia antu betu na twaromba bo nontu ngweni ukara siasa ciumirite mantu yati ya kawaida kuthirwa kwina wamba bwa ng'ombe muthenya nontu atakira karikirite Mariara kurare around saa 7 na saa 6 na saa 8 tenomo so twira antu betu inyabo balwelie nontu rimo nukuona antu ba siasa rimo mtu arukira kandika mtandaoni kwina attack pending okuona karika so itukuromba kinya bitengo bionde bya security iba with investigations ke kinya politicians baraba kuona bomba gutha bakiusika kemantu ya kuringana na branda ibuke muchemanio ankwenda kuhakikishira harithi betu na antu bonde bakangeta entaya igembe na tigania eti kuringana na branda ibuke timu ya security baketha bena wasiwasi onge nabuo tukumba kuliunga party yothe kuma Mariara twena mamonga twaturera Bataro na tukwa na challenge ira ero nene kinye barabara cia security rules na ng'ombe ibatu wetira na kuringana na county secretary akura agwa governor na committee nikenda akomba kwethwa kibwitha cia barabara hii ira wamba bubu ketha gwitokea kwatwika antu askari bakwana na bakomba wetira. Kiripotera weru weekend kumembe mbita wa Marion Karugi wa Naftali. Arithi bandithia kuma ntere cia tigani aba ugite kiria bakwenda na ndene abunge bao bethire bakibathangikira bakiaririria wamba bwandithia bura bukuoneka guchokera. Arithi baba ugite mono mubunge wa ntere John Mutunga Kanyuithia atithirite akibanoga na bauga kethira gutiu akathithia kurigiria wamba bo bagatigira murango jwa mbunge atizona kairi. Ni aria baugite kinya bakainyiria na kinya gutigira rwaria rwa kubakaria rogo kinya ndene ya mbunge na bagatega nowe akethirwa akirugwa tambaru ore une bende kithiti operation kwethirwa ikithithwa kinya kaunti-ini Mutori ya Isiolo. John Thiga ni akurikithia. Thiba kuma ntere cia ndona cia tigane muthenya wa muthibariritie mbithukiro cia maitha ira ciithiritwa ikikuyiirwa kiumiani gwa giki na araba kuwa batigwirite mbithukiro ino nontu kinya ng'ombe irira igitwe mwankira uba ubinte kuwa bakiona ng'ombe 96 gatiga nkuruga ng'ombe kana 150 iraba kuwa iritigere ta 50 batikumenyi mbariri kuire iworo ituretherie tuchune ng'ombe cietu na tomba kurika ng'ombe 96 kwa hiyo rende ng'ombe ira itiere itukwenda ruare na rokwingana nacio
nikena nacho tombo chokia ng'ambe iu ni te on tukutikara wa nthi ndene parliament kutheterwa ng'ambe ikulukwa na motion ya kwamba ng'ambe kaiywa ya tala county ingi county ni kuria mwene ng'ambe no ntu utonga buonthe inau county bwaita inara bonanite muthuro wa ikira bakuwa na bunga ba Meru kuriunga bakiendage mugambo gwa tutam bagiwe bakuriga rimbi nonto batakwarire mathina tama kuringithia Ameru mono mantu mamaitha bagioka ya kwethera batite thirikari kagitani kakabo bakagaruka na bathikiri gwanta mutunga thai siasa ni ari bakiwa thirikari itutam na antu bawe bainoke bonene baichuna intobio tuturete na thina nyingi batwe mutunga konto kurare akiwa tutam mwanka thai batwe i one term unless thirikari na meto tevye i one term kana ti one term one term kana one term batu iboto kuo mutunga konto kurare de mutongoria na tongoria barabange baria itwilele ate ototethia karakete tonja nikenda tutumira buraboe kagitani waku bagerete muguo mugambo kiringa bona kaunti Meru na mutumanto ithingia bakiwa na raitha rithi bakumantere chatigana na ritho ringi no ntumwankira uba kuona taka abaundukiritie mugongo woni mutumaita support muno lakini lai nkuikwa kankwa kutengenga ni tonto kutengenga oni ni liason officer wa timu ra enda muru bukwa advise muma kikwira mutuma ruta kikosi nda muru ke ya kampela kikaritiania ya ke mwake tiwenda muru anto 15 ba ya RDU bataru bakariti maila uma mulango ya uma era loruko na una era chacha ya manyata sebura nikenda tiania istira tiania wesi umba itate uteleka lakini ukethe tiania isi itateleka na wesi itateleka bai to tiania to igwako turukiritie na bati mwana mutuma ontoneka ngari ile utenga utentona ngari te patro tiania isi nyantu kwe makati ne wesi nara wale mairika iri bachokerete kanyo munene batiena witigirwa police commander wa Imbia County Meru no Patrick Kilobolia uraba kuona batirite kwa kithamwe Meru na nkuru kithikari ikathina mbere na kuria ngarama ya antu baba uragitwo na kinya ndithira chijitwe police commandant Meru tangu huyo mtu aingie sisi wa Meru hatuyapata amani hata upande huu wa ufugaji. Kwa hivyo hata ripoti mfikie CS Murkomen atuhakikishie huyo police commandant wa Meru amerekebisha ama ameondolewa pali pale. Ni kweli ama si kweli? Hatuna imani na yeye, ni wa ukoo wa Turukana na wakati sisi tunapoitana apeani respond. Atuitiki. Kwa hivyo hatuna imani na county commander wa polisi Meru mpaka aondolewe pali pale. Tunasema ya kwamba sisi tunataka operation ifanywe. Wale watu waliposikia operation inafanywa last time walipembelezana wakasema tutaorganize tuwaletee ng'ombe wenu huko Meru. So hiyo operation ndio ile sauti ambayo wanasikia pekee. Serikali inafaa kufanyia watu compensation. Hakuna vile mtu anaweza uliwa kwa mali yake na akose kukompensetiwa. Kiripotera ndo cha Weru kumantere cha ndwanda cha tigania betawa John Mviga. Munini wa ngavana kaunti-ini ya Tharaka Nithi Nyagamu Israeli ni atarite muingi gwikaria na guchiebania buru na murimo jwa mukingo akiaria ari kanisene ya Igwanjau Redeemed Gospel Church Nyagaugite murimo jojo nizo twikite mpanga na Antoni babatere gwikaria na juu aria kinya augite uri ukagwatikana na juu ethirwa kithingatira mawatho ja ndagitari nikenda gukandana na mpanga iji nkurukini atarite kinya siasa bethre bagichiebania na siasa cha mpatho nikenda urumwe na ukiri bwethirwa bukirika ajanthi gurune Israeli ya kiaria kanichanie mwentere chie Igwanjau auritia kari kwimenyera na utambia ba murimu wa mukingo maturani na ninkulomba andu betu murimu ni wesire na ukirwa thini wa Tharaka Nithi ire tongoretwe ni Excellency Ngavana Muromo Njuki agitera iguru mu Israeli kero ukirwa we victim tafadhali mtoni amenye bwa mbere urija gecheka bwa kaire urewe bwa karato usenje tabia
augite muntu akaja kuthimirwa na kuoneka ari na murimo uyu abatiri kurumira bwega unywi bwa ndawa mikarire miega kenda gutigira murimo uyu kuthirathira mainya muntu ni emenyerere nonto kwirwa na murimo ni murimo twerenge take away pronounce kana a sentence to die bunge kama ninjo tabiri mwerenge mtu atoroka maisha mara na niwega ngayate mtu karo kunenge rwandawa unywe wega utekaro ro kumbabu tonge mtongia ugatenywa nani agwatirwe niyo akena kwa atutigira madina kabo nyorere jena jao no te family yao bobo botakogana mu Isiraeli yainyiretie akariba bateri gochenjia na kugarurira mekarire yao maturani denda ugametugwesenje mebu yantubangira mwana gwato ni mulimo bandekera ntu bono no bakwire saitani asi nitukwenda nwa kero we na u ekala zimetugwa mega nywa ndawa no lewe lakini kero mulwalu tia ulikuwa kwa muloge nywa ndawa muthia uritie ngwataniro kiria tongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi akiugaga ngwataniro igatetheria ukuria ba matura ni ngwataniro ya siasa utikagite mwana siasa wa kusamba jorogi mtu ni angesera jao na Kristo Bishop Caroline Mbugaga twinde tutebatie twati kuri twege tukimwa o mtu angesera jao eno tukandani ni kwenya tubasiasa muno bare tweta magara tweba bakwenda gitege MP ekomu tubangete mu stari au o mtu utangirija itano kana ekomu bakabonya bokandura bakaugaja kandai kaugaja kama karura boda komi kiripotera ndeto cheweru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Kuro umwe kuma gitwa mpio tera wodine akachio ari na gintu kia gukenera nyuma ya kuewa utethio ni OBC ya mubunge wa Mwekuru wa Jamiru Karambuka Ilemia Mwekuru uju uria utwire ndeneyo kia bunene na kwithura kinyati na gwa kurara nandi nethiritwe agikinyirwa ni njara eji ya utethio untukinya bukenetie aturi baranande bethiritwe bakiuga gikini kionaniria gikiega kia untu bubo kwithirwa bugikarika ndende ya iturari mugura murite na Rwanda tariki 11 cia mweri wa 10 ayo mwana uri ndi nwendelea to mutetheria amugombora nyumba mbayo au na mutetheria na into bionde rugendo ro gutetheria Mwekuru Lucy wa mwana na bake babaritwe imbiroro ntere echala twanyi no ruthite na mbere na nyuma ya Juliana amugura kubaira cibitari ya mutwate na batungatirwa na monka athaino obora kuibwana to bamura na sore bake onto bontetie para antederite ende na bachoirite enyomba ya ukara ntugo inkai mbere batirona abantu utura aburu nara bagwatanirite na gikundi gikomekana ataegembe focus mbio wamwe na chore bangi bebumeretie bakiuga kinyanto bangi bathinambe na kwebumeria kubatetheria nikenda bagura munda na bathinambe no tethia moji uyu buru ngada yani babu ibateleki inde rinya nyumba goma twaririe ndaerwa kuyo bara ba identify area turia nyumba yoneka mbeca waira ekundi kieto kirachangite kegembe focus bio twari ya meriena thai Lucy na bawe bena nyumba meriena nonto twarire meriena ikenda tuona kethe tukomba kuona utethio kenda tumbo musetro permanently tuwa twathiria meriena ubathiria rent utoritere tukomba twikuthira maybe tukuona nyantu bange bomba kuingilia tukamba musetro bobweya na twatethia permanently turenda antu ba muongo yombe whatever there is whatever the denomination kwithira kinyo we muislamu kwithira we muindi kwithira we mukristo kwithira we mwanasiasa uti mwanasiasa ni antu barwa nduru aibo tukwenda kenda tumba kumura piece of land na tukomba umokera permanent residence nso kenkatho Bruno ntotore kwaria twesibitari ntukwira ripoti sikinyete cia kinyira kinya ofisi ya Mama County na indaiberio antu bake bakiaria na bakiwa tukethirwa twina thina ringi mantu ya mama uyu ya mukinyilite na bakamwakira na bakamurira kamunda indeka tukuromba Mama County iba murira kamunda na bamwakire nontu mama ati omboso karisabu tukuona Lucy bado ate tayari wetanguine mauru yake yare kinyayo ya kuthira imbiroro
lakini tucokeria mama county nkatho Bruno ntutukwiwa nteto ira mukinyele na arawire ataingililia hii maneno na atawajengea, so tunamshukuru sana. Tukuromba andu bonde bausike gutethia bani biashara bonde wawe ta biashara bausike gutethia family yi kenda nyana waba kuraboya naomba guthobe na maisha menya ya kithomo ogwende antona babakioro ibathina mbena kumenyera utheru no ntoma ntoma konania na nthua kana mbiroro bateri kwithira bori onto obwathirire tene ndenda kwira ntura antu ibarie batheri twakinya ao tukinyite na family yelusi kinyoke thura wena umaskini make sure family yaku ne theri ana baku ibatheri na kethira ko yanto bare imbiroro tafadhali mbiroro ni into tubatu kwetha twangamizire kabisa anto batu ba mutuate katolele otheru myambiroro ye yana iria na kwasi otheru tolele otheru no tombiroro ni cioro wa muntu minyo katumothirero indamu etume mwere yo achinya ure mwenya no chiureria kanto uthofike kabisa kuinyate manto nyaya muciolu cia kimanto yetu kintura tutethanie ni kabisa kenda tuengathe na yu kabisa ci batu kwetha ciathirire North Beton Class Chabari Nĩ kuma kĩrĩ rũgono rũu nĩ tũkuona kanya kangi ga kũnogoka ĩndĩ tũgĩcokera ndagĩtarĩ akagũtara bonene gũkũrũkĩra kũria mwana. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Has any weight? Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Kuma gatigatiga ntura cietu na ramajani jari magwa o kibura kiri na rogono rwakio aja yetu sako itwitikitie gukinyaniria kiroto giaku na gukwa kanya gake gakagukiria urimi bwaku turi na loan champwe interest rate ite gukwinyiria na njira imbuthu cia kurea no ujukie loan ro igitarira ja ukaria na miaka na utikugitwa mbeca cia mweri no urombe bisi kana emergency na majani jaku no ukaria na mwaka bonus advance ugetaira bonus payout kana kinyawi gwatire chap itina garanta ya kugutethia guketha majani jaku yetu sako ni gukiria arimi gukiria iroto nonturia majani jaku jakuraga ruju rwaku no urukuraga ni untubwa nteto nkuruki turiongerera wangine ro tururero ya kwinagwe kana uturingire thimu gukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Huyu ni Brayo. Hii Krisi, Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hata tulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana.
tumefungulia value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV value for only 599 Kenya shillings. Huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzaa wewe. Unga gani hii wauzia mtoto? Nilegeshe hela yangu. Wadanganya mtoto kisha mimi. Ni original. Original kitu gani? Mwangaria. Hii si yenye upikwa inakauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si extra premium. Kweli, extra premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adaline Extra Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Nice na Nice Extra Premium. At Kimaitas Digital Media and Broadcasting Institute, DMBTI, we are dedicated to shaping the future of media education by equipping aspiring professionals with industry-relevant skills and knowledge. Our dynamic curriculum, hands-on training, and strong industry connections ensure that our graduates are prepared to excel in the rapidly evolving media and entertainment landscape. At DMBTI, we are committed to bridging the gap between theory and practice. Join us and experience first-hand training with media professionals who live and breathe the craft. To apply, log into www.kimaitasdigitalmedia.co.ke or call 0768 386 883 for more information. DMBTI is on the Meru Maua Road, 500 meters from Kemu main campus. Registration for January 2026 ongoing. Muremi wa mboco ukenda kuthangikwa ni iria kairi. Kampuni ya Green Life Crop Protection Africa Limited bari na ndawa ya kurimira igwitwa Bentagram Top. Bentagram Top yugairwa mboco iri na mabura jairi kwita jathatu gwa kithimi kia milita 50 kiri kithimi kia lita 20 cia ruyi. Bentagram Top yonekanaga kiri nduka cionthe cia kwendia ndawa cia urimi akuhi nagwe. Kampuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko gwithia kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwite kuma magana jana na ja 20 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndini 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndini 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Taki premium, nataka premium original. Hata hii premium iko sawa. Nataka premium original ya Kavagara. Mbona hata mimi anani confuse?
Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Shushu, sichukue ingine kama si ya Kavagara. Aha, hivyo ndivyo kinaumana ukikosa original premium. Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Kama huna premium original nirudishie pesa yangu. Wahubiria wajue premium original ni hii ya Kavagara na ngano ndio hii. Raha premium Kavagara, kwa raha ya familia. Ini ngure ngo kuwete? Inji ndotu wini wanu umbele ntinge na pakirangia ngilini. Na ntakia ng'ombe? Mpate tiku ngana umunene. Tutenga cho expert. Nande gwaka kana kweru ya nyomba mujengo hardware ni ukudhiria mandu nundu aja nionja expert barabena interview on the bege waki. Kuma simiti, tiles, MDF bones, michumari, bigenke na intobinge bibinge. No weti onde kuendukene chetu cha Nairobi ukajukiria ndukene yetu Meru iria iri barabara nene kuma mugutano gweta Maua. Customer keke wake aku ibo yana ntoba kwetro we customer to mjengo andiwe na we togera abanye kitoko ya na yeye wabi thiongo ndukene chetu sionde se mjengo andiwe ito we kinyanga mikengesia. Asante. Narua akirekuria mwana ndagitari ni akwariria thina ya fungi kiriana. Now, turenda kwaria mantu jegie fungi kana fango. Kwina fungi kana fango ana betu bokara baithangika wicho mono thina ejirithwa ikiu ukethera mwana oku agutiritwa thina ya kiu na thina ejite kuthira ukona mwana athimirwa etakeroti minyoe na yote amibe na chio indi mwana oku no kara kiuga kiu ro ndingira kwira mutegeri wakwa atiri kwina gintu gitawa fango cha kiu na mwana na fango kiuga akara kiuga tumbo akara kiuga tumbo thine etithira ukamwanda wachianjo ko mwanda wachiamiva utinda wote mwete ini mwana oku atikubwa kiu ninge na kwira mutegeri okwa atiri kwi gintu gitawa fango na fanga inachio chitawa yeast cells ina fanga muno chuma fango chuma na yana into ya keki ikaumania na gintu ya yogurt ikaumania na into ya fringe bibio biretanga muno gintu gitawa fango na ndiko ndingienda kuga atiri ukona mwana kuno karaithangika muno ithine kiu rimwe aketho ena kwanja kwarwa kana ndairia once on off tuganie ni thina ya fango cha kiu na ikeja kuthena fango cha kiu thina uno ikara itu chumbura muno kwou mwana kukona na ndena thina cha kiu igitari raja na thire kithimi kebutaga fangai na ndoba bengena ndino bamburie ana batirija keki bakara keki ntarega bara keki ene nayo mono kwino keki uthera chiruga irwa guntu gutena injini njega na keki ile kana keki karakarite muno yunjire tana ndi fango kinge na kiko yogurt ni batete kuthwa wogura yogurt jara supermarket fridge weja mikire fridge nonto yogurt ibatete ku survive ki 4 to 10 degrees Celsius yogurt ukare omeka kire mpio ya 4 to 10 degrees Celsius na nditi yogurt kayamberia kuthuka na mwana na nda atumira yogurt ira ina ya fanga iria ukona mwana oku akara agichumbura ni fanga icha kiu koge ya kutha mwana oku na thina ewe kiu na thimure chio na kina ndawa mwana oku anywa ndawa ntuko 5 tuko 7 uketha thina ni thirire na thina ewe gatiga kumuchumbura.
Mukaririgite wa thoko ya Marimanti Bruno Kaimbano onanite kurega kunganirwa kwawe ni kiria kuga ni thoko izi gutezanirwa gwa kagita kiri witi na mbere augite amona thoko izi kwithirwa iri mwe ya thoko iri anene buru na kwithira iri na aguri na kinya endia kathomba etionete kwithirwa ikithangikirwa burea ikubatara na augite kwina bata ya thoko izi kwithirwa ikimurikwa na ritho ringi ni kenda yomba kwagirithwa. Paul Kabithe na ripoti tariria. Karigiti wa kamiti ya thoko ya Marimanti Bwana Bruno Kaimba ugite thoko eno jithiritwe teaniritwe wakagite thirikari akaunti ya Tharaka Nithi mono kimaendeleo bere kithiria wa kibwa open air market kura kieni kire munde usafta Nyangumi Stadium na baugara thoko eri munde gutweke bus park kana bantu tumeka ki matatu na no tokeni kera ke kwirwa ikero de tutakeni utie keni kero ikioro gyakyo na kya level wari twawatanire keni ikiri gakwe kura kiuga kuri mbeze cia wakathoko eno cia nenkanirite cia musanda indi iko ikoroko nkaga kiro na kungi wikiro matana mbeci inu cia batiri kuthondeka thoko eno yonthe amwena gwa kathoko inene lakini tikuona taikarutha boi batiri kurutha no cia bati waka thoko open air market ya tomeri nkurukia ngiri mwe lakini kia bendaga igutwakira kathoko under ESP program, economic stimulus package, and we have only about 200 people na Marimanti hey users bathoka Marimanti is over 1,000, well over 1,000. Dia muthia Kaimba kiuria kuthingatirwa kwa mbeca ino ni kingo ciumba gutethia kari wa tabora kwa bateri ya mbeca nucha kisip tu gethe ni kurutha bwi bateri kurutha tende to expect Marimanti drainage were ndo yonthe kuwa kwena mataa na utige nduteku turona tantu bakurumwa batabateri kurumwa ibu karawogu county government kumeria na kujivunia kazi ambayo sio yake no ntibona nirie tu na njira kinyeta agirite na ara ukarutho yaro mantu Marimanti bio butiona mabwe karerwa ende borothe ate bubo kuria bora bore onto kurotha iku ya mwende ne mathugania na kunenkanira wendu bwenu uri utongoria Ngiripotera Weru TV kumantere Tharaka thokoni ya Marimanti Bitu Paul Gwa Kabithe. Ya siasa jokethora jugikwijira nyuma ya kagita gati kuraja. Rito ni Maureen Kinya, mona ni reto mathitho ni Purity Richard.